و سەرۆکی سووریە بەشار ئەسەد ئیرۆ پێنجشەمێ ji ئاجانسەکە نوچەیانە ڕووسی را گوت ku ew bi xêrhatina her pêşniyazeke Rûsya zêdekirina bingeh û hejmara serbazan li Sûriyê dike û anî ziman ku hebûna hêzên Rûsî li Sûriyê dikare hebûneke demdirêj be. Esed li Moskowê ye û doh çarşemê û bi serokê Rûsya Vladimir Putin ra kom bû. Axaftinên Esedên di demekê de dibe ku çaverreya Sûriye tevlî kombûnên Rûsya û Tirkiye û Îranê bibe û hewildan dibin ji bo vegerandina rejîma Esed nav Komkara Erebî. Ji bo gotûbêjkirina vê babetê niha rêzdar Mehmûd Biro şîrevekarê siyasî ji Nerwîcê bi riya Skype bi me re ye. Dem baş mamoste Mehmûd, hebûneke demdirêj ya hêzên Rûsî li Sûriyê ji aliyê opozisyona Sûrî ve çawa tê dîtin? بله سلاو ریز بوده و تماشاوان و گهدارا براسی از درفت بینم سلاو که گرم کردواری بشینم با جانی پاکی نمره باجار حلب جا گفت 5 سال در باس اون هر وها جانگورین شورش سوریه گفت 12 سال در باس بالنسبه و گفتگوی کو آن دبن یاجی کو بشار اسد هاتیه روسیای و پیشوازی وی دبی وکسر وککی فرمی وک پروتکل و سیستم دنیای د باوریا مده یعنی گنگشن تینه کرن دجیر پرده رشته کو وی زلامی جاردی وگرینه د سلاداری حتانی کاربن به شهرزایی ریبریا وی قیرانا سوریه بکنجبر کو د پرنسیپ د او خو نه چاره سریت کن او ریبریا وی قیرانا سیاسی بکن اف گفتگوی کو انا د بنجیکه بن پیکرنن جیاسایا ناب دولتی را آب تایبتی گریدای مافی مرو و کو ایرو بمیلیون ملت هات قربانی کرن و قر کرن و در بدر کرن لی روسیا ویتشتی حمول برچاوی خنا بینی تبلیکو امدزان روسیا بخوجی اکترکی سرکی بود قر کرنا ملت سوری بکشتی دا و پال پشتی آوی رژیم دیکتاتور و هوف درجا به سرهلدانا گلری سوری دا. باشه ماموسته محمود یعنی هستوا بو راسته که روسیای لینها دیاره بهتری روسیایی بهتری والا یعنی ترکیه کو پشتگیری اپوزیسیون دکه و اپوزیسیون سوریا سرکه نهال ترکیه او دخوازن به اسد را با خبرو پیوندیان جاره کدن آوا بکن به وی رژیمی را یعنی نه تنه روسیایی دوی درباره ده وکو اپوزیسیون یعنی هلوسته و چه به؟ هلبت بالنسبة تركيا بخوجي كتيا ناف وقت بيجي خلقنا طنق دا دريجايا لفو تفقرا خواده هم لسوريا هم لليبيا هم لدرو دوري دنيا بقشتي يعني هر بينقافك اقو تركيا آبيت يدفاشان صالي داوية دا بينقافين آلوزن و آلوزين مزن آنين بيشياوي دبيكو بشهر زايج بي مسالي دركوي يعني وقت بي بزررمندية كيم ايرو روسيا وقت كو في اوي دكي آرمان جاوي جي هيكو سرچار سريا گشتی دنابرا سوریه و ترکیه تایبت وک و آنی زمان بکه جارنویسا اپوزیسیونی و چه به نسبتی ترکیه را جارنویسا اپوزیسیونی نگرینگش برگو ترکیه وقتی دانستاندن با اپوزیسیونی ردگر سر بنگه برجوان دا خویا هندوری و دسلاداری خوا و بردوامی دسلاداری خوا د هندوری ترکیه دتگر ند بو جارنویسا ملت سوری تایبت دکرش بویجی افتش ویجیر نظر المندی که مزن بله اپوزیسیون و بکوی دوریانه که ددوی حالته وقتی تکر بندی باش بندنا برا سوریه و ترکیه دا دبیکو هلبجارده یا خوی دوام بکره هلبجارتنجی اوک و جوه دیوی د پیش روجه دا وقتی دیتشتی باش دناو آواده چه بون و لجبشتا واخو کشاند مجبور جهکی خویدی ببینه آلوزی پرن اشتر بیجم زررمندی پر اشتر بیجم قربانی و پر بن حتی بسری اپوزیسیون جی پر پسگری که مزن ورنه هولی دریا دولتا ترک و دریا استخباراتی هر دو دولتا دا گوتی کلبندی و یک روجه تنیجی قطنه ونه بتایبت باشه ماموسته محمود نها ام هلوستا کردان هنکی شروع بکند وی درباره دا یعنی کردن سوریه جی دیار اوجی دوبندیک ناوینا وانده جی هر وی درباره دا اگر هاتو رژیم اسد وگریا حمبیزا عربی کمکار عربی ترکیه پیوندی پیرا باش کرنوش خبر جی ولات ندنی وقت بیجن ناو نتویجی پیوندی خوابوان را باشن و دمه هلوستا کردن سوریه چاوایی بالنسبة هالوستا كردي سوري بيوستا جو كرد روج أضاي كردستاني از دبيجم بيوستا جو هناك يج عربا ج إيدي فيدي بكنش خورا ميزاكن شاوا جناف كوربندا عربي أم بيجن بشار أسد هاتا دركتون وإيرو روج هما نمان ريكفتنك تتكاري بيجي قشتي لسر هيك وهن بهن روج بروج بينقاضا بدن ويفقرن النافوي كوربندي وجاردي زنديبون هشياناوي بكن بيوستا كورجي
پێلڤا ئەم بێژن یەکسانیەک و دناڤاوادا پێویستە ئەف تشتێ ناکۆکیەک و هەیەن هم سیاسی هم حتا دوارێ لەشکەریدا ئەف تشتانە هەموو وەرنە لەسەر قالبەکی بوزێ وەرنەدانین وەرنە جەمداندن و ئەو ژی چارنویسا ملەتێ کورد بدنە پێش لێ مەخابن گەلک ئەم بێژن ئەکتەر هەنا گەلک دەستێ وەردان هەنا و ناهێلن زوز و ئەفتش چێ ببێ و هەروەهاژی کێ هن ئەتفێرد و لب و تەفگەرا هەندوری ئاکو ئیرۆ دەسەلاتداریە هەرێما کوردی دوور دەژی هەن لب و تەفگەرێن نەشارستانی نەمەدەنی بن پێکردنا مافێ مرۆڤ ڕەواندنا زارۆکە قەیرانên ئابووری و چێ دەبن هەنێکی دڵتەنگیە ملت وەردە چێ دەبێ سەبەب و ئالۆزی کۆ ناهێلی ئەڤ نێزیکیا کوردا زوو چێ ببێ باشە مامۆستا محمود ببوورە ئەزا خەفتنەتت برم ینی حتا ئەم ببێژن ئەگەر ئیرۆ ینی ئەم سەبەش خەورابوون و هەلوەستا کوردێن سووریە یەک بوو ینی ببوونی یەک ئالی و ڕێکەفتنێک داڤێناواندا چێ بوو ئێمە پرسا من نەدوێت دەربارەدا پرسا من ینی دانوستاندنا بە ڕێژیمە ئەسەد بخوارە دناو کوردێن سووریەدا چاوەتێ پەژراندن بالنسبة دانوستاندنا كوان بيجن بريجيما سوريا ايرو روج اوديت بلكي تويتريكو دركتن د جاليك ريفبريا بناف دبيل خسربكو اوبوزيسيون يكبونا خوراق هنا مظلوم عبد افشتكوت واتا اوبوزيسيون دجي ريجيمي ليد بردي بناغي خود جي خدمتك مازنج في ريجيمي راهاتك اف بروجي كو ايرو الهريما كرديت بي بروجي ريجيمي اف قرب السريا كوبسري كرداتي طالاني ومالويراني وكوجبريا كردا حمو بلان رژیمه فجبو ویجی که هر حلوسته که حتی ایرو هاتیه هولی جدیت یانجی نیتا پاقش بو خدمتانه توا کرد ملت کرد دناف د ضعیفه حتی درجه گلکی بلند ضعیفه جبو ویجی که او هلوست دانوستاندنا بشامره ده هر شرکه که ده هر روجه که ده کاری وری گهرتن جار هبود گوتن ورن می سپای خو خنا ناف هفده جار هبود گوتن اره د ناف یاسای ناف دولتی سروری اولاد سوری له سپای ویت کاری وری هریما کردی تمام دور پیش بکی وری سینوری ترکه واتا اف هلوستی ناکوک اف هلوستی کو جدا براستي زرانيه كشمرتيني كو جديت جبونه توا كرد ملتي كرد جارنويسا كرد حتى انا بينغاب نهاتي ابيتن زيادتر هاتي ابيتن بو بردواميه دسلاتداريه او خودقاده سياسي دبي محمود دمامه كيما محمود برو شيروكاري سياسي تجنرويج مرابو سباس بو وان اغاداريا سپاس لابورس